ai pasi kulo ilunga tofi o tamatane tau tua malo Elsie Encephalino malo ia ele ngalo le mativa. Malo risa poto ia pese sausuina fo i se tasi uso ia le te tafa iloa le nei mali. Le uso ia Saia Frank Sola ia ele te tau fa iloa ele ngalo le mativa. Ila aso i ngai tua a o nai matua patalo fatu lau fionga te meta isa feito se spin pele ia polo fionga fo ile tau po sama lo le se fo manuia patalo fatu ke longa wa o ko inga i Canada ia fa tai fo ia o tau fa talo ia to fine le tau langa ia le tau langa ola ia yo to fa iwa fo fa o si tau langa ia ma lo le tau tu ile tu mlan nga luenga una sa re pena ma lo pina fa atua tu ma lo Viva, sorry, Melanie, lo longa fesini malo, Kimpo fesola i malo, May Williams. Faavale le fuasemi malo, Frances K. Pulepule, a inga lauti malo, Faitele Robertson, malo, leki samai malo. Ia. Galo fai, ia wafkai a fei, thank you sister fei, alofa kere aku mo oi Andrew, fonga a, malo afam. Ma a pizza soi fu manuia perki tu funga ya lela o male fu mai a Amerika ma lon ma futa mai ia paulo su fa talo fa ti ma so na lote ma lo le a tato sa vari ma li ono ngia ma lo have faith Mildred soi fu manuia ia maringe yeso Chantel faleva ai ma lo lava o le pakili pati fa tai ma futa mai fatu the man ia fale na tapu ma lo Via leli, waka ko koe whiroa. O makwa vai vai ar pa unei aso, I think o e need le lavo le malo longa. Fiona lui malo, ia ai le tu ai lalo le vi inga ma le wha awhitai. May Williams, soifo manuia, Paulo Sila. No, ele noa ta vita tanga loa fune whi ai. Tasi Filippo malo se si lia. Tangi lima sea malo, po sea, lea. O lepa kilipati malo fata. Ia whainga ka i or whakaro whakuru pa ia mawalunga seo tātou a inga o tu pwoi mai o seo tātou tunu. Ia, langa i le whaingi o rotonga maru le mafua ia whainga ka fwoi o whatalo whatu. Ia maroso i fumanu ia nei aso. Ia mariko waso. O au ia makua e valpa. Usu le kai au le valu le kai au le whakua maru pale la ke sulua. Alatina malo Francis K. Pule malo lava Katrina a April po a pau fo I ri so I fu manuia. Ia, ole so I fuanga lava ngi. Ia faunga kau malo si leo vera malo lava. Awai. Olo nga saul vai. Ia ngar ngufu fale a mo malo si makwa halu ole halu male a ko su er pupe. Su er seling manula mo malo si. Ia o tau faunga ta waso olo o tau le. Ia, so e whalofa mwha whelo iatu. Monti lilo mai iawa fionga maliko tunu mafono ese malo. Whaftai mafuta mai. O le a kako sa varivali ia whatalo whatu fui nei o tātou tua asina sino pa ila whai ngā ruenga. Tupu mai e so tātou atunu. Malo le soi fu manuia. Ia le mamalu fui o leo mwha awano mailo taimi tātou te tatala noa. Ia, ko mailo wa au kwa kulo urima. Tātou whaataro whanea whiawhi ia le li ilo nā rofa mblonanga le lei. E le story ingo u mawhau whauai. Kēlau mea kauro mawhau rasa ni. Ako sa lafa ake aku ka whasisilanga. A wai rei masisi fi whaalunga ka whasisilanga pēa uma. First of all, o le tina a mākouringa whasala lau atu. Manhattan, ia po le tātou whale ainga fo ilea o le Yo so mangalo ngalo mbese. E la fionga ya teo, ia mo falto ya lispo le fionga asambo. O le lunga ka compost. Wa fully booked ia po sold out for you mo so malava le sako wa fi manga ko ke fio kai au. Tu sa mau. Kamo tu sa mau. Ia wa le seva no was sold out. Ole it's a big venue. Ole me fa tai la u ma fa le pisinisi nei tamari o le tunu mo son fa le tua. O skama foi lea. O son tu fine le sa fa ia le kalapo le fia south. Ia le steno simbolo le umaliu. Ia e fai pisinisi la vainga ia. O le fale la lea piano o fai atu. E au ngā kere le fale ngi mo me o fai poiponga mas whanau le tamama tinama whanau.
even the wedding. They have their own catering. Yeah, they can cater me ai. E ile la tu fa iti. Ko ke lele veni o e big enough ia mo fa mo fa pia. Ta ya la. Ia fa maru dua tia la tu len to e medi mai. Ia o le se wa ngo wa kumu. Wa kumu fale. Ia o ngo ke wa foi lo fa ka mala wa le va fa sala la wa. Ia la ni si de ko e medi mai ko. Ia o le se wa no fa maru dua tu wai. Ia tu sa mau ele kele ni fale inga fa pe nei e o ni tangata sa mo nei New Zealand. E kele fa e pisinisi fale ainga. A ko inga pisinisi fa pe le venue le. Ele to tele ni se la ke o linga o wa fale sa wa le. O longa ngosa ye mo Manhattan. Ye sila fia mai ka ko. Ta yaula o le to mo sa va no a ko medi me ya se tike. Ye le fango ko e kali aku. Ya una wale sa va no. Ya o tulanga fa silang mo ta yau. O tō olo alala ma papa au sa mo so tata tunu. O lea o kai au le iwa le tai au. That's for Island kai au. O lea fio korka koko miki le motele sa la fai I sa le longa. Mo o tō ia sa fai ko ai tis le masinga 2 or 3 weeks ago. A fio kai piki ko ai tis ia ma fa pe ko fia fai ko le skala. O le wa ko koko miki le por sunga ya ba wao. I le maketi sa le longa ka ko maketi yo le la ku fai ka ko ai ti nga fai ia o le kala nga fa pe foi la ke fiele stala ia mana ia lo fi fu mai folo ai ti polo kus folau polo racing ia fa ma wai la lo tu langa na ia male longa kolu ka ko fa siti langa e va fa ke akwa ia nga halo lo ka ko o ia pongo ngai fa silanga leo ia martina ka yao ka ko fast ia o uma ka fa silanga e ia post ngai lungo fongo le fast le la langi be your birth Adelaide, New South Wales, Brisbane, Victoria, Melbourne langai lua ia mafkanga Victoria a Melepongi o Melepongi ia ma Victoria langai e la popo so now pe o lower divide o ngai mamau si desi pito e mau si desi piko ia la vaenga nga ia Missouri Bayview, I think o Bayview, ele ngol menga o Amerika risma fukanga fo San Francisco, Utah, Alaska, Hawaii, ia o kere mo ki ngoi Amerika Samoa, ia matou New Zealand, ia o kilani la su valu, Hawke's Bay, Christchurch, ngawa ilunga Christchurch, i luso ia sialele wela ko, ia ma Wellington. Kele ala me ngai wo umanga post lunga a fa peke fia sila fia le aso le fono tanga ma le stala auto o ka ko le ngi o kirangi o le tato fono le fai le aso sfuru valo le masina nei I think o next week or after next week le la ku fa ko ai tise wo manga fai ya o ya le la mo mele o Bay Area ya vai le pe ya wo o ki America ma na le fono a wai ya o kulanga ngai ka fa sisilanga ile ka ko ai nga fast awa tau te wha vai ia o le ai whai makua kurunga ka kwa sisilanga fo ile o ke aruanga oi mai runga poka la mea tau tai ia poster se mambeanga screenshot ma ia wha alu fo ile le wha manatu i seo tato tunu e matau tia le tūlanga na mai tauina le aso na le la e Samoa ia le masi ia kufo i o le vaa e tasi Samoa le vaa fonti a inga le tai ma le vaa fonti ia le wako sila ia le koe kere fo se kala e whai na pau ale tūlanga fo nei le mauarunga fo i o le ia o le tamari il nei o ne kumaro whangaloa polo wa funki o fui mono vai tolo o fongia o le suafa le sui tau vare ia le wako sila ia o whangaloa le tumalo te le ngama kwa masi ia kwa le pasi o iolo ia ia le fionga fo i le ti a kono te ina ia mau ia le hako ki kilo ye o ngai ka ko ke pe o le mere ka ko ke le fe nga ye o le mai tau ye ia o le kele o ku malo i mo mori mai o si tu malo ka i lu sui o si ku malo o la wale va ba ku ai bo manga o me ka mo ila no fast ia o le o ke ia ku ka ko i fafu o ke le tato i tu malo o le kulanga la fo le ye nga fa manga ku se ka ko ai nga fast ia sila to ale le a ka ilua ku ku malo ka sia le sui ai sila le le anga e ka kire o fa longa ku wa ve singi se o nisi ku la ta to le tala no la isi ku ka karngoa ka ko ia makua i malo lanu sunga le ria wa a fililata tu no malo ma futa mai ia ka penga le ka ko ainga manga ia maka ngofie me uma
pau al fa manatu le avaku kako ainga Samoa tau tuanare le stala e ma ngai leo wa ku le mai le momori mai o tatou sui i le kako ainga o le skala o le skala le fa ko ia o le o le skala le fast le sitala oe i le lola o le whainga pāluka nge ke ua kako mau le fa ko alima su lima afe i lato wa umanga le skala i lalo le lola o le whainga pāluka mantua mai e se ale le skala lava ia o ale ainga fast ese le stala le mpainga fa fulu wai tire ke alwe pāluka le langa ko kalangonga po o le fa ko alima su mantupu afi longo winga e ko lima su mo kupu afi fo ile ko koi ia tau tua nai mai pa ia fo so tatu tunu mana le tatu tau ainga ka ko le fafu ngar fa manga ko sa mo ele le al mo mori fo sui ia mako anga yo le official OEC o le whainga pāluka ia nga foi fa solo ku ko po kala me nu uma fio anga oi foi le skala i ko suafa wai le sia nga mo mori foi ka ko sui ia e umai funga ele i ka penga uma ia i lato e ta po ngal fa manga o le nga le ka ko kula o fa manatu nei o tatu ai pe o le ke mai mo mai foi ka ngai vidi ko inga ka amalo makua vai mam ia li foi kala lau lau do se lau pe kala lau ko se lau le ka ia ia me fai aku lau vai ngai po foi ko le skala i fai mo ko le skala vai so fo na o fa manatu fa talo fa tu ya o to le fa to ata mai lo to sa ma lo la vale un sai ma lo se fu manvia e ma lo foi le fa ma lo singa lo ngol nei aso e se tamari sa mo o leo wa to fie fai ma ampasa o le malo ni usila i ko Kongo Indonesia me ka o feringo Jakarta Jakarta o le nofo angale i Kongo Indonesia o le wato fie se tamari sa mo pe ya le se tamari ile o se akari i o taito Philip Fio pleo mali le sa fai pule ni usila o le sofa le tamari o taula papa Fio taula o le tele io alo matama fa na o le tunu e le ngaka i Amerika lo ka ko vai Amerika bo ye sa mo we kongo fa pai e ngaka ngawa wa i mai si me o kulanga le tau tua le malo i Amerika tele alo matama fa na o se tatu tunu me na se sa mo tuila ma porum sa va i mangongo o manua kele la ia sa mo yo fo mo me wa ka ki fanga ile to tau fa ilo me tau ta longa David Tua, Joseph Parker, ia o Marcelino, Masoe, ia o manatu le leiwa, kasi ia ka ngaka i ka alonga, wana wilo ia kunga ka alonga. Ia wai, o si tamari i leo mali o Fanda Beau, ia o Mark Hunt, le au fusu mo leo Jason Sani, o Ray Sefo, o i la tō uma ia, o ngai kama ia i Auskaria, skama ho leo, skama le afa, le luna pito aporiki. E kele la le tautua le tunu, bua makwa i longa sa ambole, e ku mai fo le pesi. Oi, ia ka kuwale au Oprah fo ia. E nai tamari ia safa ato ai so makungu safa ako. Le pepese le Oprah ia o isi ka longa o le lakapi. Ia o makwa i kele ale me wala wilo ai sa amboa. Ia i alo matama whanau le tunu. Ia ia le chai o petaya. Ia wai ei. Fuselela lo langi chai o petaya. Ia, David Tua ko kiki anga o lunga ai even de kaimingi. Ele mfayanga ve seka ko pesta Joseph Parker. Ia la aule mali e Joseph Parker. Ia fa solo aku. E kere kaka lunga Mark Hunt, Ray Sefo, o foi si o Mighty Mo Alex Leapai, yes, Alex Leapai. Oh la. Ma wangi ngalo ako. Ia le mo mai o chai o petaya. Tai o petaya lewo makwa i maua lunga la le level le nga le cruiserweight. Ia o Marcelino Masoe sa ia mo fusel la langi Joseph Parker. Ia maraka ko ave fu alia. La fionga ia afoa. O David Tua. Ia por fionga ia famuinga. Ia maskama o natu ke mi foi sa ko kiki foi ambo skama ngal fusel la langi. So fo manuia ngia tisi ana patiole ma lo ma futa mai. Ia nga langa ke msalo ke mi lengo fuso e ko kere i afu. Hola, mas fio sofi mera wari o ti si ma i h ma yo la u. Ia che sa polu le la kapifa Amerika ver ko akelo ka ko ia le pinga WWE ia o foi o ka ko kamo
e ke ko akele ia o ta rock io ai fu inga i si usole ko akele me wala ulo sa mo a fa pele i si sa mo o re ka valea o i sa mo ya o ngi si la si fa le fa ka le ngi si la a fa pe o ele le kusile I love Jesus a monti pifen yes ko akele le upena Lennox ia o ia feta matalasi ia wakasi la ka ko ki anga lo kwa fe ia fe ka makalasi ai i lau de wase pi ia wa Elvis Modi di aviri nganga kai o le pi sa pi Elvis ia ele yo o lunga le level nga ia ma ki anga lo ku ia tai sen ia feta matalasi ile e wala kalu mengo ulo ele kere iwa ai atu loa o kere iwa ai se po fa pe o la kala mo ia bo ko yo ai furka ko kala ka kere manga ka kion o kere iwa ai se po fa pe po ai le po ale li ke su a fa pe na ka mingi se fela kala ya ma ko ngi fa fa ka nga voi se fo manu ya le asi se tima sua malo yes la tafa ta poisa tafa ken tafa junior ma skama le vai nga foi ko le ya se ko kele lo sa mbolo ke va kui ka ulo mau ku se ka ulo la ka mai e ka ulo ma kwa misi a ko alo fai tau kwaiten se fumo ni ale so ia e pi o ngai meia le ka ku a maka ka karango e ila me le ku fai so o manga kuoa ia feka he kulasi waka kauwhanga whai se Hall of Fame ka ko pukalami he ka ko kiro wa kiro e mo ia re mo walunga fusua le sia wari ia ma le leila ko o ke re iwa ai se po fa pe pe o po re po e ma o ai me fa paroka ku se uma va ku ngoi ru mango paroka le po kanga kai e ku urunga ka ko Hall of Fame ia wa fkai de li fo nei la kala fo le o ke vai so ni o ke lo kai o rungo le wala o lo fie ke vai ku yaka wa tele o nu ia ka me ngol la ko ko re o fa akor ka vale ia o le singu ke vai akunga o kusima ia ma pe o liol vai sina o le si ai ke la mo so fa lo ku vo ia a le nga ke va ku Jesus loves you ale me fa ila kala ele leila ele fa po fa ku vo ai ai ska vale nga ke vai e ma nga ia le sain a o a mi o ka nga kai ko ngor ka vale e pi le ma nga ia le me fo le le a ke ia o ia wa vai ku ngo fa singo mele langi ala ke vai ku ngo o la se ula fa la ka aki me fa malamba e te lo tatu e Godfather le o Godfather ia nga ka ia ka polo o kasi mela nga le va makala me Godfather ia o ka nga polo ma ko si aso le ma ko ba yo mo kwari le ia ka longa le ai ma so fi fa longo ia Godfather va ka longa ka longa ba ke ro ka longa foi dia o ka longa ka polo ang fi ka nga ka e ma ko i fi le sa ola sia ka longa le fi ia ko ingo e se ase vai kupulanga kala vo foi le pio o ka polo e haka ko inga war foi mamanga fa me ko foi mamango fa ari o la si dari ya ka wo pe fa ngor ka longa le fa makala me fa mai o pu me ia un malai nga e ile malai i wa pu la ka fa ngolongo ale mo so fia ka me so ka o me lo so vo ka fa ke lo ma nga ia o la fa ronga ku ka ronga o le makwa ma nga ia ku sa le makala ngoma le ya ka e mo ia la ko me ke vai la el ka lunga o ke fa yo lo fit de fa makala nga me de fa ma nga yo ke ai le do le ai ma so fia a lo ke fa lunga ia o fa kulo o alang fa fi ka do ka lunga so le fa merkala ka malo ma so lo fa ma mango yo la wori yo ka vai le sunga le dia o ya ta vai meni wala ko au ka nga
Fai mai, o le makua, fai mai o ka alonga rere, a le fai mamang ora wari o ka vai ma pia fai au va pia o yere ai. Ele ia bai nga bo ko inga fu ka vai a. O le ska ka nga ro sa vea. O le ai o sa vea lai. Oi, le la fe ka vea o sa vea lai o ke o sa vea lai le vole ia le ia tau sa. O la masa saudi mo sa vea ma ko sa vea o le va nga no fai pere ko e. Ia langa le. Ke lo le uso le o sa vea sta mari le sa mo so halo ala vea. So kwa le lea spa ka mai se o le foi o mai foi au fuso ma ko i ka mio foi fortina ko le lea foi pele le lea la vea wa o mo ko le lea foi sa vea wa ringa sa ka longa ia o asi yaka ia engale ai nga o lancha ka mai ke la ko va singa o le wa ke wa ser me ko kan ngo ia o si aka ingal fas ka miki ke ya so lawa o nga male inga o lancho ka miki ya a se upo se me ka alonga e makwa no uso ka mai ya ringa fa ya mi o fas ka miki ai lancho ka male i mau ka ma fu i makwa no e o se sport se vai de kingo mau a ko nge mau me fo shot put ai e lo pore ska kopinge o pe valu fo ya ale merenga fa ya ko inga kingo le fito asi aka ka mai pe ngumira valu pe ko vai atu na tonu for kingo to vainga ya le merenga ye e ma kwa re ma sa ka ro la me fa la kala wala ngai ula la wari la ngai le ya la ka mo sa ve la ya chawa wala ka polo le ole sia wari ia so fo manu ya tenio malo ya o so sunga fa fenga ya fata scanning so fo manu ya fata lo fatu ne cha fo le ai sa un nga ka sa un ni merengo fo mai nga pu ya Afrika ya so yo ne me ve la kala wo ke fa ko vai ni la kala sa ko vai le ya sunga le di lo ia o le tama di ia wingor sunga di do ia ale nga ko lo nga sa fa i ko sa fa ya Afrika ya ko fa fa makalme ia le fa mai o sa in puru ya Afrika ma sa fa ya o nga ya so le sa mo ai o mai la ko le po nga ba la ia o mai sui vai fa puru le ki le ki o ma lo si le po ya Afrika le ko ma sa ia ako vai era ke mingela bar se furia Afrika aku vai esa varia Afrika e koso o me foi ai i di kai ma foi e mau si le europe makasila le pa le europe makasila o va uro for so va ia ke mi o ka ku so va sa ya so la ko angala nga le fo manuia matsailinga o va ya so la ko angala nga pa wanga me e fai kusi kasi de fai kusi kasi ala vai so ska nga kai le fai poka kama fai kusi ya so la o kama foi le umare api ku se umare le api ela ai ki anga ila pe panga fai ia malo cha sinda bo ko foi mai si se kulai a foi malon malang manguia kasi ala ka vai fai poka asila kama fai kukusi ai aso kama mo kwa le o le su ingo upu ngirisi ya mo psa mo high mountain easy to climb but girl like you hard to find dosa Elvis Modi ya kasi de fiwa kudele a dan ngale kok fesiri mai ku sa tui vasa kasi de ka mga avakule lan sa la unga ku sa umanga ai dumal pasi ava pera kun maki ku sa ai nga ko ngofo ngale sa ko por pasi tamaya pawon me ko ngale lo la unga ya tui vasa ore ai ngole lan sa se upwa ye ore e makwa I fare ngala faitap Bio le kuranga vai nga bo isiri me wo ir ka ko kanu o ya fere ku malonga la ka mo e
Malo manti le mai fa talo fatu. Vi talo fai. O le tato si tseni. O si tseni ka ko de fai. Malo ti fa mui na. Fa ape ke e mana o mia o se so ani fa ngor si tseni ko inga malo makua. Ia e fa fofunga mai o ka bunga fa manatu lava. Le fa le pepe malo no fo ke le mete fa talo fatu. Power ka ngaka loke kari kongo o ia o ro patino el so soangi dia. Mai o ka ngaka kongo foi ka ngo FCD. Vili sa o a sa vea li a tau sa vea. Pa pelite la i fafo po Oscaria. Ka ngo message lunga ma. Ia mala fionga et ko faya klenga ya le mwenga. Tele ai. Et buen puni. Paua yo tangata ele ya ka ngaka fai au nga inga i fa FCD mai tu fo inisio tatu wom tatu ainga. Le la fa kula a fa pe le fa le kaum fa le sik sengel ko inga malo makua me samo a talo fatu chase pula malo nga ru malo lo reta to le fo fa talo fatu kango e meri el pecha e po nga banga ingu mela so angia tasi uni malo le fionga ya le a tau savia le a tau savia kako e male o fa ya ke ai ola ua lava ia. Ia po le fionga ia to filau te steni ku so la ku ngi mo so soani me la ni tu tere fa talo fatu ile ke so soangi le okay lo nga fa ngo fin fa ku mu fo mo so i a onisia fam talanga ele ngi ku pe ko ngia se na folava mo se e tu yala malo fa talo fatu pe fa pio ngai e so po le nga fo le pe nai ni se fa ngi fi fa side me le sa ol va nga le pe vi ngai la ko mu me le lunga e so soani le fa ngo le sik ko inga malo ma ku I think all over le wala ka luafi inga ko si la kwa ke nga po me ya tole o le klenga lu mo inga fu i le fango o sik ko inga malo ma ko fango fi e ko bi fan fo le kupi so nga lo video ke ai pe video sa vea fa le esa ongol fo fa fenga fa e fia la so fa i bo lo umba wala wa nga le so soangi nga ku na ta mama na tina matua ia e como foi le ia va le process ka ko vai mo ka me ki ai ku lo foi atu vas mo le ai o le lunch ya sola ai le ko anga ko vai ako fala au fe vai ma ku fas ino ora ka ngaka le ngo ko iso o nga ruenga isi aso so le aviri ma ka malo bo ke vai mangu o la e ko ru ku la le a fa pela ma ko ro ka ko ru ka ya o la fa ka su lu e ska aviri me la tu va sa o le ka dia a va le so o me text vai so kwa mo ya fi ke de po e ka malo pe le ka dia ka dia ku ro ke va ele mo funga ka si de ku la le la ka fa la o fa nga ruenga a wo o lo ke mi mo ka malo va sa ingongo fa talo fatu laina tu yang malo e setsa tango mo fa talo fatu malo ba fu tabai ia ole turanga na ole a e ka ko story mun manga ya it's not a e lo simbe ka porki ki pa manga yo story dia ka ko wo pe se ata fa solo le le ole ko yo ma singa umale tacho pa inga halo lino alfosio lino mai ke fale anga so fu manu ya ole so mala ngari no Paulo ma lor so fu manuia ale po pe ale fa talo fatu na rosa farao ma lor so fu manuia au afa la u tso so fu manuia fa talo fatu ole nga maka merka ko pa inga o ka ko fa longo fa mai ko e al pa or sa mala ko e al pa or sa mala la me ro tu po le la umar pa inga ele pa or sa mala fola le fale ma ele kuma ro ma ko fanga pala sela fola le kuma le fale ma ko lufi mama anti malo tu pa ile vai lingi ta vita so malo so tongi ya se fu maria malo rasela maria va kula ka manga kula lo ka ko tikero tina ka ya lo swafa no nga kongi uma ya ka ko tike ka ya le fionga ya fa ku ya fu ya va fu suanga o la he ape ka ko tike la longa lo akula yo lo nga kongi uma ya ka ko tike o le hal me o tupur ka ko ia e se kala pa wale o residi le mo ka ko fa fonga male atu no fa long fo ya o fa pe merkala ko e al pa o sa mala
koe al pa o sa mala. Kalo fa se yuli, Absaloma, kalo fa si uso wale vasa ele koe feiloa. Ma se la tita malo so fu manuia. Ernest, sorry. So fu Jonas wa malo si uso leo Ernest Ruta se ape aleanga so fu manuia ya ma se ko fingele mai so mato no. Se maku aingo foi kwai fanga so keileo ruta se ape. Alo so fu manuia ya o to fine. Se no wistro visi. O le mo moingi ka mai ro maku. Alo sis. Yep. O le la umar palo kari pa o sa mala sa fula fale mai oi. O le mile tupu. Ia ai longa ku. Bevelise matulina so fu manuia fa talo fa tu la fionga. O le mela le tupu o le ai se ka ku fale mai. Donga winga DJ Fred Moore from Utah. Oh, the man. Uso se mo ka ngai kat mai lalo le ngoi mai lunga tau ya ela lu fa mo le fai. Ma lo so fu manuia o le uso mai ngari. Ia. O ngai vaenga ia ka musuka ke alu po kiki ngai po. A ngai vaenga ia. O lea watu aria. O ngu umai yang ko fafonga ko for pa or sa mala. Pa or sa mala, pa or sa mala. Ia bo le se mea. Ai sea, wa ko aria mea uma. Le fa mai se le se mea tupu. Le ko aria, ngai vaenga ko aria. Ai o le akakia. Mo se sikai mi. Tomorrow is another day ka koe kalangoi fo i me fa pia. Pa wale mea. Ia. Bo le se sa mala pa o. Pa wale mea lau ka wharonga inga o sua. Nga o lau o mga sua. Ai le se sa mala pa o. Ko yongo masinga. Ia o la sa mala pa o. Wai le rope ko po feo ile next year. Ngai o keiro maku kua yo maku fa ka nga fast. O keiro umala ngai o ku fa fingero maku ya ngai kingalo maku yo o Snowy ma skenyo Anastasia ia mafui maungoli ia se vai ngai o le team le o keiro nga umala. O foi ngai o fa finge o le o talo Rita mai o Utah i mai se ngai lo maku kua as lo o internet bo ka mai le o se mo internet so ka mai le ia fa so me ma ko ngi sila ia ve fu inga tina i o lo Rita ali i o lo Rita to le afua ngai ki ngai ia ma ko i ka mai le so le bo fai mo la ku no inga ngi ki po pe ia pu ma lo ya o ko no foi ale tina so se fa moi o la inga fast e se ro fie ngai ku fa finge ia so fo manu ya captain ma lo hatina mama lili se misi fa talo fa se rina se o si fa talo fa o le ma ngai ai o lo vai maftanga le fast le kelo na tina wa pe e kaula mo ki nga yo ma ko ngi sila yo ma to foi lo tu sila fionga ya le asi se tima o Utah le fo ke va ku ya wa sko finge le o ngala le so fa le o kan fo me la ko so le tele ala o ia ngala mai lata o ko kelo ka ku mafkanga o le kuma lo sio tina fo mafkanga wini ko ngere so ko finge le o to record ta mai po mai ia ma se uso ya tv so o le kelo mafkanga yo kelo ngi o le tu malo lo sio tina ku malo lo sio ngai ki ngai mafkanga le fast i so se va enga o le la lan ia o fa malo ma fa ka ya ko wa wai o le pumoni a por pese foi le ese tina pe o pui fa ya inga bele o le va yaso nei o le va yaso la sa o tina vai la so melo le tato la fo le ai nga ko ke ya ale me fela kala o le ta wo yo sa o tina so se va enga ka ko mere fela kala o ke manga o ya ave ese mere afa pe ke fa skolo ti fa ko ska mai o rida afa pe o le te mai mo mai o se ta mai te fa stolo ke fa siava o le tu alalo mo ya ave ya nge ya vangoa e mo moli a ko se ku alalo e ka akia yo au kafa afa pe o te fa siava fa pe o ke ma fa silo to e lo la kala sa good morning Rosita Stanfield yes malo alo se fu mani ya o mala ngari tama au ke fasiava au nge yo olo di mai lo to rua ele anga nga mia ai ke re kango e fasi lo to rua ia e ma fo fo la vai lo ruko
O le kangaka rea, e leo se tama se manu, tu lo wale ngangana. O le kangaka le ke rua ngofo po sau girlfriend, o a partner, o le tangata rea, o se alo e whaasino i sesi nisi fo i mātua. O ke mga, wale waka o lo mawhawhau, e lea o ngā lea mea, o lo ngofo mawhasi whawhingi. Wa e lea lo whawhingi, ke i roi, karangoa aru whainera lo langi. Ai awa ki ngofo mawhasi whawhingi. Lea ngā o kangaka rea, o se pele a nisi a inga, o se kama sesi unga ri, sesi tamau, sesi tina, o se kua whawhingi, sesi o se anti o nisi. Auange i o lo rima. A wha peola wa mio ngā a reke mai mua mai. O le kua lalo la rea, e watu i nei kako karkanuanga. Auange i o malo, manuo, lau sunga lu filu teru vili, sai fu manu i au le uso, na le hai ngari. I o swokuanga. O au, e whaila ukara lea, e o lo rima se whingi. Ia mai mau kai mi aoi. Ma awa ke wha maasangi whai ni mea ngaro. A wha pe ia ska ngaka o re mai mo mai mamaka a kai whasi awa. So e ku ulo. E lor mea o le kari o le mea ngā. E alanga mafunga e whasi awa. E mafua mai. E ia wa mio varea ngai whai. O e riska ngaka mio le anga ma. Po o e fo riska ngaka rea. E mai solo mua mo mio ka malo fua. Malo tafia Brenda Gibson. So e fu manuia. E solo mua ka malo fua. Ku se aru fia fai amio. Ai sau ie fuar fa fingi. Ku sau ke no fia nga ka maka aka foi. Ai ke vai ma kwa musu ai o ala la ko fa fingi fusi se vai. Ku se fia aru fusi fa fingi. Ai a sau si fa fingi pe o ai mele loku. E o ai mele a inga foi po se marivo la inga. Ala o ka se ngi fa fingi o e sau ai a alu ngi nga luenga fusi a ku le fa fingi. Le wingo kala. Le o kero le ia mse so kauro ma fo kero kala ngofo se kangaka lo fa koi o ngol mbere sa tupu ya o ka usanga ora ko sa mo lo fsu lo e ngola ko ka vale ia le sa ke ar ko ma ko un sala mai pia e o ku lo ka vale ngal pi o nga ya la ka ko le pa po vi ai o ngol mere fa lo sol mon ko aki se masi ko ngo so le o so mai le Arizona so ka ro fa i si so ya Ernest ma lo la after ma futa mai e ke wala kungo so le pasi ko ka vale la ka ni mer fa fingi so le kifa me ko nga ri fo le lo pe fa ko ka ko lu spu mon ku po mer fa fingi la ka la mer ka ma ro mer fa pia ke lo ku le ya ka ngo popori ni ke o sa wo ke le ma sa ngi mo ya ko ma sa ngi le wala ma ngu ma be ai la mer ka mer fa pia ho pe bo nga ke re ku le ya ka va so lu mo so ke lo la o ki nga fai ngoro pu change yo o leo ki ngalo ka fefe wa la e wa pika ko nga va o me ngale ku ka ko fa e pu ke i lo marka ka la kan ni si fa finge la ngo fu la ai le e la ka nga ka ngo mai fa fo o si a inga le so mai so ko ku mo ka nga ngala la ko fa e pu ke ka maro ki ki fa ko la me le foi ala va ma la wo nga o so me lo si finge ya lo fa finge ba du mal wala o ke le ma sangi fa ku tero la vidi le o e lo o le lo ka la le fai a man ko lo ke popore wo ke le lo pe si ya Alo lu che ya nga se fa manga ku lava si o ka ko le nge yo langa wa kasi ale me ku pe me fa pe o le ka ngol ma ro si o le ava ma ro si mangi mi o fa la fa saina e ma fu e sa fi a vo di ai nga se fa manga ku lava ya vai o nge me i ka ki ma fo ye le fu fa nga kingi e ka kire manga fu ka ke vai ku ngai o so ka fa finge ia me fa pe o ka vai ku fu ia man ku fu le fa ku la kala yo all grandfather ko fa grandkids ya fa nga me le ka ke mbuso le fu lo ngi ke bo ye fu malangunga nga yo fa finge ke ron mere ya pa de fa mer ke ro ngalo ku ro le poko la fu le boka ungo bo uma sola pi e sar fu ngolo ko ma fo e pi ka ke fia ma ka skai le la bo te mingi bo ka ro fo ya fa ya allow le fo finge fa ya nga bo isi ke mingi de fa pe fo la e ka ki ala fi nga le atu
o le tamā o le uru o le aiga o le alofa me faapega alanga o le olanga o le kaukele lalolagi asau ala fafiga isi kaimi foi le aluga oi ua faamā uma kagaka le faapega ina ko apele kai e le faapeo fako lava so o sa i pari mo o I ke mo me foi ke vai lawi le fai so la kala mo mere e pior a paile e me faapea e whekangisi whaakasi, makikiwa whaakasi, e mau ua whaakasi. Ia ono la sautina. Le kau ke aka kora vaenga ia. Ia e tā ua le vaenga. Tala Bailey, good morning, pa tā alo whātu. Halo sei fu manuia. Le ki tau whanga malo. Se lina se fata alo whātu malo sei fu manuia. Ia. O le au ngāre o ka kukar kan nguanga. Ia e alu solo ai le whapio ka silau pasengi. E alu ar kakar nguanga whaaso e le vaenga ma le vaenga. O le kako ori le la kako soe. Ewa sawo se uso whai tauso. Malo uso. Kasi lea o le loi o lau kamari langa awa. Langa au na kapi, langa au liki. Kasi lea maka fiu la vale le nge e whaia inga o ka malo e travel. Alu lunga. Alu lalo ka alunga. E whaia inga lo le au. Oh ya kala whai se uso. David Tua, the man is in the house. Halo whātu I lau fionga a fuatanga. Ia po lau fionga fui whau mina. Ia le fionga ia to le tai whaftai mafuta mai alo whaku mo orua. Ia ma le whalitua fui sa moa. Pule sea vai tai malo. Lua tapu. Bradford so fumanuia. Sfuru whātau sanga talu waisa whasala lau o le tangata Pasifika. Le pokalame fo nei le TV tasi. Le saurunga le kako TV a New Zealand. Lengo konga whaku runga le haka. O le kelei o le mystery lea. Ke masala le am se sina tele sila fia. Pasa valu lupe matasila a lefa whaatalo whaatu lo to vale malo se fumanuia whaftain mafuta mai. O le vaale ka o le choita. O le choita ia ba e se ale le pronunciation a kangaka. O le vaale ke masalo ko ke sila fia le history o le vaale. Ta amilo ai se wa ai whaatalo whaatu. E o mai le aso ringi. Moko I kiki fia se lau story o le vaarea. Le ngoko o le vaa na sau mai Samoa. Le aso tolu o ke topa le tasi iwa lima. O le kaimiria. Ko e fiku a kausanga. Lima ongo, lima fitu, lima valu, lima iwa, ono se furu, ono tasi, ono lua. Fiku kausanga. Kuko a kasi lo Samoa. O le vaarea. O le aso tolu o ke topa I le tasi iwa lima. Nga ku o ye saure va alea mai le ngati pata ile kako wafu I mutfon na mutfon matautu e lua aso nga ku e alu le va ale I toke lau a le mena tupu e le yo ol va ale ko e lau nga ko sila fila history kala le ia po le history ho le e le yo ol va ale ko e lau e o me la so ngi o like estio a remain le mystery there. Wa kere kanga ka faila ko story, kere kanga ka wofa mai, they pick up all bit and pieces. Ai le mau ar kana le va ale. Ele mau kere fo story o fai ka wai mo maka ke msalo kere fo story nga ko mai mo. O le va. E lus fu lima tangata na malanga include ai male au va. Sa o le va ale nga supposed to be 2 days in a travel ko elau. O le menga le va ale. E kanga ka ki pate to ruanga I le va. E le ka makonga. That's a story from the Tangata Pasifika. E le ka matonga I ngoia ke rika. O le kama I o le kama Samoa whanga Samoa le half konga. O le kele I o story. O le kama le fume I longa mento e songa o le manga I o le story dia. O le kele I o kala o le history Samoa. O le kala le o me le asongi. E le iloa. O le kele o mystery ko kong. Ke lo le vaa. Ngaru le vai ko e lau e ave sapalai mo me ka medical la o la fori simenga ave va kolus fut fiku aso fa ko e mau e fa va ale lungo van wale la kai tu valu malungo fiki kolus fut fiku aso fa ko e mau le va e mau aku le va e le ngoko e mau aku le va ale o le choita and the choita o kana o story mo ia
a fa pe se nga lai ke si fia mai fa pe mai yes you know the story ya le fa ko wai bo ke le story o kala le o me le so ngi e mau aku le va e le ingoko e mau aku le va ala ir pensing la stio inafle pensing por kiso e mau aku le va bo le ai ma me ka fo ma medical le nga ko e ave ko e lau o ko e ai e ai fanga ngai ko le va nga missing le ai ma se so au va ngai ko rusu lima ngai ko o le la kiki o raka ngai o le pepe e ko sanga le ma se ele ingoko le va o le fesiri dei o feo i el pasi se ko rusu lima yo o ma le aso ngai e le po fe ye o lo ye mal tama ku lo wa ka u ka ai ngole ko kisina fia ye si Paul Warburg sta mari ile kwa mari wo de ile ka o le grandfather o le lo ye si de ye nge ka ko de fionga ku lo wa ka wo sa ye ma le tu a o va ngale ile va ale e o me la so ngere i mo po feo ye o le tello story le ye o lo ke fie lo po ang story ko lo wa ka ku ka nga ka ku nga ku ko mo lu nga fa mai le ska ka New Zealand wo ngai lo le story fa mai ke mira le USSR fa mai si me ke mira o ke le pirates fo le fa mai o la sa panginga ye o le mere ke le story o le mere va ko ai sia wa linga misi ka nga ka ngai ko le va ko du su di ma le va ka kengi maka ka sa mo nga ye ma ki pati ma ka ko ila alai su aku le mangi mega ko me ka fo ma inga me ki di va ko ila mi sei mafanga o ya se fo manuia le usari lo sempa sina niko my brother se fo manuia fa tsai ma fu tsai ma lisa mi spati ma lo ke si samania se fo manuia Harry sua fa tsalo fa ya o fa sidinga what do you know about this story la so si la fie o bo leva nga ka ro ma fa de ke msalo ka ko lo ma para le mystery le o ma ke mi ele lo por fela ye a o le kala anga o le va aria o le va o le aso nga fa o le va aria kasi va fa kasi o le minga fa o le va aria nga pa u o ka nga ka fengo le va aria pa u a hoki e fa mela iso le curse so ka ko ka ko kuspa i mem fa ka un bele o le va kasi fa kasi dinga o mai le mystery le ya la ko ke mai mo mai o ke le o lo pole po ko ke msalo ko si la fia e fa ngo fi pa ko koi so lo wa ke le story pe fo story ma ko me lo fa ko mo di fo ye o le yes ya ba le ke msalo la le mo me o to ke le story la kala le o le va fa ka mai marka ka popular le ke ngele nga ma fo fa ngo le va a o le mere ka wo ma fa fa o le me fo le ma wo ku le va ale o ngoku a wo misi ka ngaka lua so sa o ya ko ela wele ele yo ko ela va ai toru se fu fitu aso later on ai mo le va ale o pe i le va i lungo le va o ku valu mafiki ma ko fela ka e mo ku le va ala le o ko la val pensingi e fa mai si story sa la ko fa longo inga le o mi le panic button por me foi le emergency ba ka mi ko nganga o la pu le ni sila to ke lau sa mo ke mi ngai le ku ko kasika ku o aku va angi sila su ele mo ia le fa ko la le ke lo un popo o yo ke va isa mo no un po fo ye e dia ku nga mau le fa ko le alu no le un boinga le fa la ka le sipo le nga e dia ku pai pai le nga mako e dia ko alu ko le un boinga man ko le un boinga le la ku le un fa le va le o suide sa ile mango o nga la ko pai pai nga le kampangi ten mak nga ku sa mo ba ko e pai pa ko la nga le fa ka ki le pai pa re o mar ke mi ala nga mako ku e dia mo working po o mo me o ngifo ka nga ka ku lo ai le lo fo le ngu ele lo le un boinga le enga nga la ku lunga le a fa peker ko le fanga e ka makau le lo le va sui le nga le la ko lunga le se ile fa lo skamalo file bongi ya uri le o mari usa fa fi au sa ile le mango nga mangola nga ele ya ku pai pai nga au ka fo le wala nga ki pira ka ai mako mo me po o mo me o ngifo ke vai ngifo ka nga ka ko fa pere umi polele ilalo nga ai pa e a kore ngo ai le lo ngo nga lu le fe au disi makai nga mai lo eri fu e uma ki po oyo ku sia po ke le lo po fenga ave ya le foi la fa ku la me fa pe ka ki lo ka ngon ka la ko fa ko mo story fa pe
o ma ko fa se la ko le o la ko fa ka la fu ka la le a fa pe pong sa ma ko e ke kilo ko fa se la ko bola ma ko ya fa pe la lo ma ko ya e ku lo bo nga ka wa i ka malala fa se la ko ka malala mere pa o le pu ko ka male ngoi ku la ma ma ku fa ka male a ka male nga pa uru pu ke ka malala le fa ngo ka malala a lo ka ya lu sa fa ka e ke kuro i fa se la ko ke ro ku le sami le po e ila le mori wa ma ku sa ke le mango ke le nga ku se ke e ke kilo ko kai e le mori nga sa ku se ke ko sa wa mori pe se maka wi la holi e ke kilo ko i ngora wala sa wa mori la kala ka me ke ui e ko la ko mama ke va ku ala ko sa fa ko alu ka fanga mango alu ke va ku alu sam pe ti sa pia ke va fula asa e sa wa va ya ku wala kala ka me i lu mo fale o sio usala story ele fa ko e o foi le angale ko ngol makfangua e le angale ko ngol makfangua e o la iu popo o lalo mo ia o la iu popo o lalo ia le o man ngai kai mele isu e ma ko le ma ko ngu au ke mesalo ni se mat tua ku sa o foi lalo la ai ke ro anga la bo ma kanga solo le anga a ma ko ngai la ke vi halo lo ko kong ke la ko ve ko uru mai me vo i pe o vai aki fanga ko uru mai swa vai wa ma wa lunga ke mo mo me o apanga ma ki poki Wenga ki poki vo ie le fa ngale ami asola. Belangal pa mai lalo. Oh, okay. Ya le mo me roto ro ya me le fo so fu mai ya man ko fo ira skamari ile le isian fa na ule ya sa le so fu me skamari fo le wal fa nga wa ma ko ka si va di mari ma ya le so fu me tanga tau langa ngo ya la ko ma ko va ale na so fu me tini e langa le o ke le sakala ya ka ke mang fo yo afianga fo i tu langa ale or fesidi le ya pe o story le oh le ke lo story le sa wo ko le mere le va ale e lei ma se siung whaingo ngā sao vinga po whio wo iei tangata nei lei ma se siung ngai roa e o leo po poko leo New Zealand ka Amerika leo whai story ma makusi ka there's so many books lawa out mo sa war ka ia whailanga theory wha kaunanga kusi wha ngā fo le pi whaile kusi ma whai ingi lo oi ma fau fau e fua iau suenga ai o mar kai mingi ere i mau po whio ieri to o rua su limo leo wa are ngā ku uwa mai i makau e sa walu toke lau le o fia ta si vari malima o markai mi e le ropo fi o ye a la mo mo va la mo va ko su fi ku aso mo va a le ropo fi o ye takata le lo o mo le ko medical supply nga ave ko elau le lo o mare lo ma fanga nga ko va la fo nga pu e mai male ako sai dunga e male ako ngai dunga le se ka pekengi le se mea ala e lava al pensingo le va ele in fe punga o mangi kanga kai fa for va o a au sia a sa ka wang mo fo wala nga mo ko va ala pe pe ai ka pe mai lo mea but I think most of you guys are ka ko mambar fo le tu I think like okay see the feel story but on the mystery le ke le story sa mo makala nga le ka ke o ke fo kala anga mai lava ya nga fangua e yo o mai ngi kaimi bo kala ngo ko fare ngu ye mo nga kala anga o kanga lo alangi o nga fo sa mo ia bo e re sta ya ko nga story e before nga me le o me kemi o le mystery a ko sila la po kala me tv le fo ye ko nga le va le nga su e mai le nga lo ati sa pie o me la songere ko e mo yeah, le mau me fo e le usale there's so many stories ai alu runga le e o fa ma ko New Zealand o le ke lo story ese fo le story la mai le page nga ka o toke lau ese le sto kusa ese o le fa mai se ko aiva ka ngaka e fa mai se ko aiva toke lau o ese story le fa mai o pirates o ese fa mai o ka mai lunga so there's so many stories ai manga ya thank you nga ke fa ka fu yo ko o ka ya o ngai me o ke le lo me lo ke fa ka wo mo fa ro mo maka TV o le fo langa i ka malong yu sila sa fenga luenga le investigate sa faile fa mga kuingi sa faile ma fa mga kuingi yu sila Winnie from Washington fatalo fatu good morning
sa fai la ia ngomai na ia inga toke lau ngomai foi le fai le loku ngai 14 years ago sa lunga TV New Zealand le ka olka ka Pacifico. Yeah, then I fell out kwala. Kamarong fa ang lungweski. So he came up with his story and for my. Ola de ka uma lunga news. Ala alo e open lang a book. So ola kam fa ye fa nga fulele fa nga lang akusi. Ya ola nga fi but no one elay masiso ka ko ngayon. Oh. Malo lutem. Ola kele ko nga me fa pele la lolangi. Aba ya ma ko New Zealand si fa kula kwala. E ile fale kai Brown Bay North Shore. Ko sa wa isi takapuna fa so solo ku lunga kele au pichi lunga I North Shore. E ile fale nga ele ko ai ngai lalo. Ai ma wale po ila lo fale. E fengo fi pe ko sa lo winga la kala. E me sela tu nu nei E kele ro man ko ka ko le ye le ai nga fo le nga fa ka fa pero fa ka ru fa fo. E ke la ko le new subdivision fai fare folo a fare foi o fare range per fare fa ka umile si che lei lo le story il fare le pa wal me ke lo ka sa nga pio dal fare ke lo penga o ki si kong e foi nga ai sa mo tu pe me penga la le o se kala mang mangunga ai fare penga isa mo nga ku pe fare la ve kong o fare lo ko fa ka fare so me nga ka wa ya fa pe ke move se fare range fare fo la fare housing e ka nga fa se ka kalo ka wanga aku fai fe au e foi esa usau le fale ma langa kele store fa penga ni kero fare ngi kere ro ka ko si fale kere ro po ka ka ngo foi for so many years kwa sa mo pe kwa mo me askari sa lo e mo lo fale pa wala me wala ku pa o story fale le maybe there are some spirit or like ko ngo fale e kere ro penga o kisi si ko langa ile me fa penga la fi ta so ang sa mo la leo se kala mo kamang mang penga bor kero fare ngi ele fare la lo follow a crown o kero fare ngi ke va ko fare e pula lo fare ni ke lo si fare ngi o e ya la fare fai la lo follow ma la lo re crown al ke lo fare ke e lungo po se vale ke la kula le fare you have no idea po ala me la lo fare po le fare po Facebook ko sang ya la sa le ya wini ka una place le fare ya ngai ma ngai ma rele sina yes mga milka kalo ba ka kere lo penga fio king si pongo ia fale po penga abuse si kanga ka mo evil spirit ale ku dia esela belanga le ala ku se fale ke mo ile kwa ko si fi e ke fio ke ka mo ke falo ngolonga kwa pi ke ya falo ko o me dia me langa e mo tu spa ya e ya nganga sorry ere fa pe aya se kanga ka ho ile le mala markus pa ia nga kere e ya nganga le anga la lo lang ere fa markus pa ia ko ki kia mai ke se kal faringa e ya nganga le anga la lo lang there are so many evil spirit me fo nga le fo men ka lo ko e fo me ma ko kere o ka ma kanga ale ma ko ke ka mari sili o nganga le anga o po diuri le fa menga kalo ko ilu fuka sia sore sa kari mai la ngala fight your spirit umanga menga la ke ngo fungu fuake bo fa ko ka kangi spun le level po la la mbia a ka ngaka la ke vai wo ma sangi wo ki kar ko ngul ma lo sio le tu le ko ngoi e ke le fefi me foi la o mar kai mingi pio mo lu ngal ko ma ke le fefi po fe ala fa se ko ma po ke lo mo vai ku metel po ako se ngo ko ma ke le fefi pa wa o lo fefe vale ya so la kiki o aso la ola ki ke va yo nga ka pongi me se pe ma ko ma ka ki vi si año ngale umma vi ko la nga wo umma le ka ngale ma ko pa I me mo la wala pe fu lo ka ke fa alunga ku ro fe ke ho le ya ma le ka bo la ke le usi ke me ke sa fa ko sa mongongi fa mongongi ho a le nga ya ke fa alunga ku nga wo pi vi la ka so maybe bo la ya e pe fu ko fa lo ka fefe vale kai milangi bo I lo ka kal ko nga sili atu le malo se o le lo tonu ya te oi ya ngai lo le lo so pole ala le ya e sola la sa ka ngi mela ke vai e fefe le ata o me lo ko ma ko mai ka wanga nga sa wina le fale ba ku sunga fa fe nga ka kalo ya mai ka kalo fo oi awa ka ke le lo ngi si me man ko fo ya ka ko ngi story me fo I nga abuse ka nga ko fale ya me fo malo tino si malo fui mono li nai malo fatalo fat ya o story nga ngi me uma a le kala le vaaria even today
lewa ko fai kau ke lo story pare ese uma story o le mystery la le nga ka wa ile mere ka lo mafo fo o le kau sanga nga fa o le va le bodi lo o le kau sanga ngi pa wa le mere ka le va e le I nga pa ua o ka ngaka nga I faunga le va nga pa ua hoki I think or the curse or maybe that spirit o la ki le va ia wa le fa ku le va o ma ku fa la ka va fa se la ma fa la ka e ile fanga nga ka ke le ile fanga nga ya ma ko ka fanga le ke no le fanga nga boe ke va ai nga e ko ke pisaro e pipi I mai ai ko le a wa ke va ya nga ma ko nge ka ma ko pinga ke vai nga ko ke vale faki merenga ma ko faki por ale manga yo le la le se sabili e nga pisa ia ako vai le lungo le mangaria e foi nei ai no so mato foi no e le falo le po nga I lungo le lungo le mango le falo le o si ma ko foi we ma ko le mu le ai nga la va nga ko vai ya ka foi e le falo le o po o ye lungo ia ma ko va fala kai e ka o falo le po ia nai tu a fo yo nai ai nga ngai fu ai nga fu yo ngu ma ka wa nga le ila le fale nga o po ngai lunga le o ta wa nga la su a pe ngai lunga le mongo ya ngai ka o fale lo po ya fa fo lo ila lo le la I me so ele un me fo I ke lo fa fo ya para e true story de ele fale o po lunga ma ko o mala so ngi o la ke ula va se uso ya su la pati le su a pe de so fa ko nga nge so ko fingere o la ele fale nga la I fare nga mo ia mo ko fu yo le pese me fu le ko I ko fa ngai nai tu a wa leva nga a ko va ai le movie le sa fai me e tau fau ka tina au kuso se le movie nga o pu me ia e o ai me nga fai fale e story o ka nga malanga ku fiki so there's so many stories e fu stories o ko fio anga ai o mai ia e pura ka po fele story at the end of the day ka ko mu le ku a ngai me uma ia aka ko ngire history sorry aka ko me fu I le ka ki lo if your population sa mo ke mi ka ko lo ku sa mo can somebody tell me if your population sa mo anybody has a so se ka ka o si fia ola so si la fia le population o sa mo ke mi ka ko le lo ku ka si ba ko sa mo any records any history if your population samo le o ke o ka su fere para I'm just o lo ke ask a question pe aka ko fika I fai ngumela ngai ku kasi var kasi bisi o ke mi ore por fa mai ma me sa wa o le a unga fo mai ko I kia a fo sa mo kasi var o le la fusi le ko pe a fo al population o ka ko re por ka ko por ya le fka lu sila mo ku puafi aya e fika kulkala anga sa mo me lo bongo su ko sanga kan ku ko kas au sa mo ile la ki ko sa I fika all population are we growing fast or we slow e foi numbers ia kai mo sa mangi wala he mangi wa kai mo sa mangi kai mo sila ia o kala I kuak ia la I uma kala wo ai vai ku for kala I malonga ka usanga malonga timeline kala ya kingi lau o kala ya ku do story le fa ko e se mo sang fa ba monga po e fiel population o sa mo ke min ka ngo ko le lo ko mo sa mo no de kala le sa mo ngi fa ka wo lo ko mo a ka pe o le kala le po le si va to spuru ta si va fa lima so ko e ka si o ma ya ka ko ma ka ko e ka si o ma le o ma timini lo se la lo spuru wa fe ia la ma ia bo ke le lo le ngi fa ba mo fo ya lo fa si ngai ba ngo wa ku ko war fo I ko su ia pe fa sidi nga lo fa ko e fu e kala anga fu le fa ko la kala a kala mai nga fa o ka ngwa lang ia bala nga history fa le onga fo mai so ka ko nga migrate ku a mai na Asia ia le kala ngo ya kang lo lang le fa mai le si fo history nga o le onga ka ko nga migrate ku o sa mo nga sa mo e foi kala o fe nga ma fu mai ngo sa mo pe ka ko kala ngo ngi me bo lo mo la tinu ka ke mu se kala ngo ida nga e ngasu e ko forka ka malonga I lo a me ia my primary school for me ia o sa mo discover nga sa mo sa mo we don't know about the story for me yo ka ko ka nga migrate ku e kite ka ko mo compass wi ku so le e fe ku 38,000 o ia le ma ia foi la le mau strofine le pois ta mari foi le tia sa veari
Yeah, about 80,000. Yeah, le manga ya. Wa ko salo. Wa mo ko foi kuko. So these are the things if I say 50,000 ba ngai manga ya umarko mangko ngi me ka kere ro. Usa pawal me ka ko mo ongi fa mau ngala ba ya ko. Ngai mudi kala sia mang. Le history ai pe fika ko le history New Zealand. Le foi ngai Maori mar kai mi o Captain Cook. Le kai mi nga sa Captain Cook ngi New Zealand. Ka milo ila lokonga or kai mi nga la ko ia kuskala le Robert Louis Stevenson. So all these stories pe fika ku ia e ke lo le story pe ka ngala fika le story fa Samoa le fa ka ku Samoa ma le story de le ke fika nga ku le story o Hawaii o le story New Zealand la ngai fo le story New Zealand fa le aonga le fo ia tangara langi ma le kai mi nga ka nga le nai le nga ka o New Zealand o le Aotearoa the longer white cloud o Aotearoa so ka ngala fika fa ngu mela le history New Zealand ma le history Samoa ma kala fa Samoa ia longa ese singa le kiki ya ka ki fa talo fa ya mana tell mane so ipo manuia maka yo lua so ipo manuia voyage mai koe takula ia fa mai ka koe fa ife ku ia por fasidi de ye o ia fa ngwala au le ku faso o ia fa ngwala au le ko le pombudi o ia fa ngwala au le ko le ngiu ko se e ni e ka kaunga i ko le history Samoa o ingo fa ngwala au le pua o ingo fa ngwala ngu le o o le kele yo me ka ke ka kala ngoi aka sifa ka sifalu ya ka mi konga nga le influenza le mo mai ai nga ka mi konga influenza 3,800 si a fa pena ko su valuafi ko su valuafi el population ka sifalu so imagine pe ka ngoi fika ku aku e muri nge ala le ka sifalu o ka mi sia mangi ai aka ko fika nge kala i fa mai nga si e kaua pe ka ku fa kaua ku pare so fa ke inga saule kaua makangi kaua ia anga fa solo ku o fa sa fungo le ala kaua so all these stories ya pura on me ka no ka kiri ka ngoi ngai me ngai fa ko fu ka lu ka ba fa pura le ma ngai fu ngi kala anga ngai me ka fa lo ngoi ma pa wala me ka ko ngai o me sa nga fa ya onga ke mi wa onga o te tari tonu ia o kiri ka ko fu wa o ke o wa ringo Samoa o fa ngwa ringo Samoa ia ke la story ia la wa ka mai wa me nga fa i primary school fa mai si o sa le mo ia o isi fa mai ma o story umanga ia o ali ia konga po fenga ko mo mo ia konga te sa la fa ila po fenga nga o ko me ka ia konga Samoa ia o ngi ke pe ka sa o ia montia le fa tu po manatu no awongi ka fa se fo fa tu manatu aya ka ko sa lo la ku spa ia yo aka mo ma eva le ro ka si o le fo ngio ia mea la ngai ku pukele mala these days le fa ko ka le mele le internet o le inga ngiki e le o se me wale fa le inga ngiki so se kala la ke kango type lungo Facebook o le YouTube o la eva e ke vai ye e linka i lungo le kuko so don't believe everything kilo i lungo le kuko so se mea ke lungo kuko o information umanga sa wai o ke kari ko ngoi not everything on the internet e sa alo kala sa o e le o mea umai lungo le internet e sa au kango fo ya u e fa sa ko ma story fo le mo faku mo kanga even na kanga ka Facebook ya lu ka sa email e link umai lungo le YouTube I mean lungo le ale lango o Facebook kuko they all connect lungo le ho ko ngol mi ko fu sipo wa so poka ko ingaro mafofa e loka ila i so se me ala ya lunga i ya ngala kwale boy fo la story so i ala ka sa wa ka fa mai i o le la audio le sia ai el ponga ki lo wa le boy me o le la wesi me pinga a kala ko ka fo ya u e fa kala le faku o le mero lo ka mua ai ke ke elo cancer ya pe ke ai le yo faku nga see my story I create my own story
ande no kango fai lau ka amu paru fai le ngi so enga fa sa kissing fai ia nga kango la ia fa pe oh le lau ka amu ka ngo fai ya mama a ingu lau ka amu le paru ngi bia ia ora kala le vai mele usuma e kango ro ku udunga i o ku sape kango post dunga i Facebook ai kango kai lungo le kuko e sa wa lunga e sa wa lunga so all those theories is from somebody's brain even the books alanga alu ka kusi langa kusi failanga research sau failanga research failanga kusi fa kaulang kusi e ola kai mingi ya labo online mo kilo me so if I create my own theory o kango kurungo o ia ngala fora ia saulis ka fai ka wo ngakali kongo ia so everything vai banko fe pa penga skaki o so la ya unga fa ka mo meu api fo ile vai fa ka making investigation le fo ngang internet aya unga fa ka kusi fo marketing book e ke fai ka fie se lau ai mo ke mingi bole ko fa ngi book now you can buy a book online ia mabela ia book sa wa ho ile fa pe o fa me ia ka o scientific study a fa pe o fa ko fie unga vein la ye o me o mo so o fa ko fia vein la ye fia ia main vessels la ye o ako ngai ngo ia nga mai ia la ko le skanga ka fa mai ia o le menga ka o le vein ko so me ia bo copycat o ma nei lungo le online e pe sia me wala fa ko fu it's interesting yes ia nga para ka ko fa ke fo ngi vai ka o ke lola e ke kupu va vele o langa ke le ko vai ka vale ma drones ma me fa pe bo o ka me ai fa de mane o ka me ai sau o ka ma ko ro ele me ngai o ka la McDonald la ke FC sa wale drones stop me lo fari lo voi ka vale o fele le imagine va e ka vale wa ko kwa lo voi ka vale wo ring af ka vale wo ma kwa sui le la langi te le sui ngol la lang ya ta wa ia ko angari lo kum fala kala kai ri bola ka ko waso e si dia ko lo worry e si dia ko lo popori fu le ia mo wa no le ola fafa ngai lo ka ko popori fu le me po inga but there is a calling like e lo bala wina e me e fa ngai le tu o la ngai le ise sin o fu ngai fa ya unga o le ngai fa ya unga a fa na ia ngai fa ngai o mbe wa ise e fu isi malo ia ise fa ya unga ise te le nga eu fui matai me pe nga ka nga wa fa na e ya la bala wina ale winga la kala fo le beni pikam machuo e wa ilo ai o ye o pasi le level le bon me look after yourself your health and take care of your bills yeah and alo foi tanga te o lo e kale sia o lo ngu o lo ainga and the politicians tu sa pele sa ka ko lo foi pe fa pe iso ko ni because not everybody ele o kanga ka umai fie por kiki good morning Lola from missionary from Utah ka lo fai ia nga o le chala na bo mo ka ko ia wa kiro i ko faka ko mele ki ngalo pisi you know yo e always say malo casket rap malo ia pa chalo fatu ya le uso mangu foi ngalo ngi yaso io story ngi ki ko fo mo ia sa wala vala ka ya that's me po le alava ko nga me ia that's me do ko sila mai fa ko ka ko ori ia fa fu ak fa so ai fu ngi me ka ke le fa ka ia ngi me ka ke le ia fa mangalo mai but every single one of us has a story eu foi atulo te mai mo mai ko story ko ke ka mai ke le ko vala winga e fai de fa ko nga kausi e kausi de tau kua le kale sia kau kua le ngu kau kua le loku ma mea uma e kausi fa nga o nga o de fai de lai but all of us every single one of us has a story ia ai mai o ala ngu fi ko fa so va pe because el me sa lu ko ma fa le tai fa so de le foi ko mengi mai e ma nga e foi le mai o tu fa so o uma ka ko e fai ase o pisi de so ngi aro ko vai ku ia la karkas ki nganga pisi I mo o ai lai sene you watching from Seattle Washington fatalo fatu ki ora ia from Auckland New Zealand thank you for watching ia wa e ka mai ma tau tau mo ke ronga la au wa o ko ya le wa fasi de ko fasi malo longa ia fa tai atu ya atu umalawa sa ma fuka manipo fa tai ma futa mai fa kai fo ia sa ko se kala ia fa pe ngi meo ngi fa pe ngo ka kusi kala pe ia le hanga ke fo ia vai e ka ke fo ia le ka ki I
Yo mangava mai o saura ku saka ko o pipi. Yo saura I fa ko ori. Ka ngonga. Ya ai fa tail ma futa mai ya la ko ngai boring for isi kai pe ka ko ngal por kiki ya. Sometimes we need to talk about something different. Ale umala ka ko iwangal pongi. O le va ade. A fa pesa ngai kele la su ngai pe. O se story ma ngai kele a. Le wo o man ngai kai. Lima sul lima tau sa kasiva lima o man kasiva. Lo boka lu o lo lima. Ele lo po fe ne ta mari ia. Manai tangata ia le va ade. Still a mystery. So some mystery, easy story la langi nge. Yo o malaso nge. Ele mfanga sao. E no foi ponga ke mai mo mai. Easy story kongolo ngu umro waingo. Yo o markai minge. Ele lo po fe o ye. Ale si story foi aska di mai ngi sirka ko ele lo. They loa disappear from the earth after 60, 40 years and mo funga lai fa pe o di si kung o la langi. Langa iko nga e ko nga ka imbe fa penga tupula lan ya manu ya mara longa nei po ka ko ko fe lo ai kai au le ma ko tina yo le alai ma yer ka ko a ma ko fe lo ai e ma le sunga le ya chawa manga yuso fo ile ya ko fa vai malai ya ma sunga le ya sau ya ma ko fo ma ne ni fo tamari o ka ko ai nga le va mai a malonu polo fa tsaro fatu ya lo fa fo mo le uso ngia nga wenga venga ya ya a fa pe fo I yo ngi va ya so so fa ya ka wale po le me mo fo I mo tina ya fa le mu a wa ka ko ke nga ke le wo fo ngi ska ko ke le mo nga me fo le o ka ya o le wo ko wa so o le sa ki nga ya ko ku pu fo fa la ve ta to te le o ya Emmanuel nei po mo marka ko o u yem fa ngo ka ngola nga le miki do fa ya ya me fa ka ya ya para le ya ai paulo la so ki le ngo ke lo mo fi au ai fa kai le I maro si so ka te le age lo we ka ya u ko fa kai le I maro si le mo maro si ka ke garo fa ya but eva me va penga fa o ko au ke fa ka di o a me fa nga fa ya go for it a fa o fa fa new story low life o me fa ka ngo share no Facebook e ke le lo po la story fa mangu e ngai le ska ngaka o ke ma ya mai pula o no ke le o encouraging ngaka. That's none of my business, but if I go for social media, you never know. Maybe some people like struggle is this area of life, but your story will inspire them. Move forward. Ai resi su ako ko ngi ya. Ai man wianga wenga America, ya lo ke lo lewa ba o to man wianga wenga ngi ka ya. Tala peri ya lo fak ya tina ma to fit fo. Epifania ya ma ko le level po Australia. Manguia marungal po manuia nga wenga fenga ni yasu ka ko ori ka ya le makotina le la po mbele la so walu su era por ka ngakarera se ser ka kare ba ka ya manuia malolonga lo fatele atu ka kiteano from Auckland, New Zealand I lungo le laulau ai alo fatele atu manuia porto fa so